Ndabasuhuje hano kuri Rwanda Update News, aho mu ngingo zihutirwa tugiye kuganira aka kanya. Ingabo z'u Burundi ziri mu mujyi wa Uvira cyangwa se ku mupaka uhuza u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Izo ngabo ndaza kubabwira ibiri kuzibaho zihanganye n'umutwe wa M23. Ayo ni amakuru atugezeho aka kanya. Ku ngingo yacu ya kabiri ndaza kubabwira ukuntu abazungu cyangwa se biriya bihugu by'i Burayi ndetse na Amerika bikomeje kwigabanya igihugu cya Kongo. Izo nizo ngingo ebyiri ngiye kubaganirira muri kino kiganiro, muri zino updates zigezweho ngiye kubahereza. Mbakomeza kubashishikariza gukora subscribe hano kuri Rwanda Update News, aho mukura amakuru yizewe ndetse amakuru agezweho, amakuru mutarakura ahantu na hamwe. Murabizi umutwe wa M23 umaze igihe warazengerejwe n'ingabo z'u Burundi, aho ingabo z'u Burundi zigamba ndetse n'umuperezida wabo bakunze kwita General Neva nawo agenda yigamba avuga ko agomba gutsembatsemba M23 akayikura muri leta ya Kongo uko byagenda kose. Rero General Neva ndetse n'ingabo ze bafite ubwoba ko babona ko M23 yegereje kuba yagera mu mujyi wa Uvira, kandi uwo mujyi akaba ariwo uhuza RC Kongo ndetse na leta y'u Burundi. Ubwo rero ingabo z'u Burundi byatumye zifata urugamba zirugira nkaho ari umwihariko w'u Burundi, kuko leta y'u Burundi iri irwanira imipaka yayo, irinda ko imipaka yayo ishobora kuba yafunga. Murabyibuka neza abakuru ba M23 bavuze ko igihe cyose bazafatira Uvira nta kindi kintu cya mbere bazakora uretse gufunga imipaka y'u Burundi. Aho imipaka y'u Burundi yose ifunze hano Burundi, nta hantu bufite bwasohokera kereka igihe buciye mu ndege, naho ku butaka nta mupaka w'u Burundi n'umwe ufunguye. Rero niyo mpamvu leta y'u Burundi iri irwana inkundura kugira ngo irebe ko M23 itafata uriya mujyi wa Uvira. Ibintu birakomeye cyane hagati y'ingabo za M23 ndetse n'ingabo z'u Burundi, aho ingabo z'u Burundi zahashiriye harangije gupfa ingabo nyinshi cyane z'u Burundi zirwanya ko M23 yakwinjira mu mujyi wa Uvira, kandi M23 yo yavuze ko nta gahunda yo guhagarara ifite mu gihe leta ya Kongo yo itahagaze kurwana, nk'uko bavuze ko imirwano igomba guhagarara kugeza igihe baboneye imishyikirano bakemeranya ku byo bagomba kwemeranya, ku bituma barwana bafata imbunda bakemera kuba bamena amaraso yabo. Ibyo kandi M23 ivuga ko itazatuza kuba yarwana cyangwa se kuba yakoresha imbaraga izo arizo zose kugira ngo abaturage irwanirira babashe kwibohora. Ibyo ngibyo yavuze ko icyaza icyo ari cyo cyose, ingabo zaza izo arizo zose, M23 yavuze ko urwo rugamba yiteguye guhangana narwo, kabone niyo baba ari babiri basigaye bahagaze ko bazarwana kugeza ku mwuka wabo wa nyuma, ariko bakabohora igihugu cyabo. Bavuga ko cyaboshywe n'ingoyi y'ubutegetsi bwa Kisekedi. Ibyo nibyo M23 itangaza, ni nabyo biyiha imbaraga zo gukomeza kurwana, aribyo binatuma ikomeza kugenda ifata imijyi igiye itandukanye. Nababwiye ko Goma, Bukavu ndetse n'utundi duce nka twa Masisi n'ahandi hose, hose hafashwe n'ingabo za M23 kandi zidafite gahunda yo kuba zarekura uduce zafashe kugeza igihe leta ya Kongo yemereye imishyikirano, ikemera kubahereza ibyo bashaka, kandi nabo bakanyurwa bakicara nabo ku ntebe y'ubutegetsi bagatunganirwa. Ibyo nibyo abayobozi ba M23 ndetse n'umuturage wese ukandamizwa akeneye. Ku ngingo yacu ya kabiri nababwiye ko turakomeza tukaganira tukarebera hamwe ibi bihugu biri gushaka kwigabanya leta ya Kongo, ndetse bigakora ibintu byinshi bigiye bitandukanye kugira ngo byigarurire umutima w'uyu Kisekedi, asigaye bimutegeke, asigaye bisahure igihugu cya Kongo.
bisa nkaho biyoboreye mu nyungu zabyo ku giti cyabyo. Ibyo bihugu harimo Amerika, harimo nk'ibindi bihugu nabyo byagiye byihutira kuba byafatira ibyemezo igihugu cy'u Rwanda, barubeshyera ko ruba ruri inyuma ya M23. Ibyo bihugu byose byicaye ku meza birateganya kugabanyamo Kongo imirwa, ndetse na buri gihugu naho kizafata. Ayo ni amakuru tuba twaturukije mu nda y'isi, tureba hirya no hino, aho kugira ngo bino bihugu bifate icyemezo cyo kuba byarangiza intambara iri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ahubwo iyo urebye neza ibi birangaje imbere, ubona bifite gahunda yo kuba byakwigabanira ubukungu bwa kino gihugu cya Kongo. Bavuga ko gifite ubukungu budashira, kandi nayo mpamvu intambara zibarizwamo zidapfa kuba zashira. Ko Kongo, abaturage ba Kongo, iyi nimba hari ikintu cya mbere bamenyereye, abaturage ba Kongo bamenyereye intambara. Rero bino bihugu byo mu burengerazuba birabizi neza ko iyi ntambara ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na M23 ko itapfa gushira batabonyemo inyungu. Ko twagiye turabibona hirya no hino nko muri Afghanistan ndetse no mu bindi bihugu, aho leta zikomeye za bino bihugu by'abazungu zigenda zigiye gushaka ubukungu, zigatuma intambara ziba muri ibyo bihugu, ahasigaye bo bakikuriramo ubukungu, bakikomereza abantu bari gupfa. Ibyo tubivuga ejo bundi twagiye tubona indege iraparitse, irimo amasasu, irimo bulletproof, y'amakote atinjirwamo n'amasasu, byose babihereza abazarendo. Kandi nkwibutsa ko abazarendo ari abaturage basanzwe, si abaturage barwanirira ikintu runaka, ni abaturage basanzwe bigometse, bo bashaka kurwanya buri kimwe, b'amamayibobo b'ibisambo. Mbese urebye ni nk'umutwe w'amamayibobo witeranyije gushyira hamwe wiyita abazarendo. Noneho twabonye UN ibahereza intwaro, buri wese aza yitoragurira, batazi ngo ni umusirikare cyangwa se ni umusivile uri gutanga intwaro. Ibyo bakanavuga ko bigeze kumena imodoka yuzuyemo imipanga, bakayimena mu mujyi wa Goma. Ibyo byose icyo baba bagamije ni kimwe, ni ukugira ngo abaturage bihindemo, bicane, ahasigaye bo bakomeze babone ibiraka byo gukora, ndetse bakomeze babone n'ibituma bakomeza kugendagenda muri ibyo bihugu byacu, kuko baba bavuga ko bari kurindamo umutekano, nyamara ntacyo bakora kugira ngo umutekano ugaruke. Iyi ni Rwanda Update News, andi makuru aragerwaho turajya dukomeza tuyabahereze. Mbibutsa gukomeza gukora subscribe, kandi turabakunda cyane. Ciao ciao.